jednu smotru likovnog stvaralaštva amatera Vojvodine. Prvo bih svojim sugrađanima čestitala 19. oktobar, dan oslobođenja Srbobrana. I pre nego što čujemo koji radovi idu na pokrajinsku smotru, od naših selektora, ja bih najavila našeg pesnika Gorana Blagojevića, inače člana grupe Medije Žalka, grupa za scensko kazivanje Doma kulture, koji je ovom prilikom će čitati govoriti svoju pesmu koju je napisao za 19. oktobar i pevačku grupu Srbobranski bećari i žensku pevačku grupu Kulturno-umetničkog društva Bar. Lament Srbiji. Srbijo, ni preci nam sluge nisu htjeli biti. Slobodi i pravdi živote zaklejali. Tuđinu služiti, okove trpeti, u tebi sa tobom do groba živeti, ponosno i časno pred Bogom stajati. Mladost su ti sjekli, ognjišta palili, nejač otimali i pjesmu gušili, napredne i mudre glave zatvarali, svetinje ti u pepo rušili, svoju vjeru silom nametali. Svi krvnici žedni, osvajači silni pred tobom su stali, dalje nisu mogli. Ostavljali pustoš, pun gladne nejači. Ni krvave ruke još nisu oprali, a već su novu priliku čekali. Srbijo, nevjesto, bjelja od snijega i cvijeta. Prosci se mnogi u te zagledali, dolazili tebi sa svih strana svijeta, za naklonost tvoju krv su prolivali, na toj toploj grudi ostajali, na toj toploj grudi ostajali. Čija li je taraba, čija li su vrata, a čije je ono luče što kroz prozor vuče, a čije je ono luče što kroz prozor vuče. Mamina je taraba, tatina su vrata, a moje je ono luče što kroz prozor vuče, a moje je ono luče što kroz prozor vuče. Preskočit ću tarabu, razvalit ću vrata, poljubit ću ono luče što kroz prozor vuče, poljubit ću ono luče što kroz prozor vuče. Ala volem garavu, kad poveže mamu, kad poveže do poglave, nema je do Save.
želim da vam uputim 2-3 čestitke. Domaćinima na profesionalnom pristupu i sjajno urađenom ovom kulturnom događaju. Svima želim da čestitam Dan oslobođenja. Vama slikarima da čestitam plasman na ovu međuopštinsku smotru i da vam se zahvalim što ste kao umetnici i autori u ovolikom broju ovdje. Ovo je jedna od 6-7 međuopštinskih smotri u Vojvodini. Pretposlednja, još treba da se vidi Južni Banat sutra, pa će selektor posle mene saopštiti svoju odluku, a vama će naknadno biti javljeno kad je pokrajinska smotra, onima koji se plasiraju dalje i gde će se održati. Još jedan put svima stvarno hvala, iznenađen sam i pomalo zatečen pozitivnom energijom koja zrači u ovom prostoru. Hvala vam, živjeli i srećni. Ja sam tek iznenađen. Ja sam došao kao selektor da vidim izložbu slika i skulptura, grafike. A doživeo sam puno srce sa ovom predstavom, sa pesnikom, sa pevanjem, sa ovim ženskim horom, koji su me ovako napunili kompletno. Sad bi ja poželeo da počnem da pevam, jer mi se dopalo. Ali ja bih hteo da vam kažem vezano za ovu vašu likovnu izložbu. Imam težinu veliku, jer ovde čitam likovnih stvaralaca Vojvodine, a dolazim da vidim amatersku izložbu. Ja nisam video amatersku izložbu. Vi ste se veoma dobro pripremili, veoma dobro pokazali, tako da sam imao veliku težinu u sebi da izaberem nešto slika koje će ići dalje. Naravno, izabrali smo možda i više nego što očekujete. Imate kvalitet koji treba da se pohvali i imate ambiciju i snagu pokazivanja. To znači, oni koji nisu prošli, ne treba da se osete povređeni i uvređeni, jer njihove ambicije su verodostojne. Pokazali ste se javno, ali ne mogu svi da prođu. Koliko sam ja takvih izložbi imao i primio i imam u mom onom dnevniku upisanih kritika u novinama, javno napisanim da sam bio takav i takav. To sam progutao i išao dalje. Išao sve bolje i bolje i naravno, evo, došao i kao selektor do vas. Znači, morate ići dalje. Ne sa godinama, godine nisu važne. Juče sam u Kuli video koleginicu Margitu Poganj koja ima 90 godina. Došla na izložbu, pita me kako sam, a ja vidim da je ona bolja od mene. Tako da je taj, evo i vaš ovde uzrast stariji, ali izuzetno aktivan i vredan. To me isto iznenadilo. Ja sam mislio sad će amateri pa će to biti neka mladost tu tako. Idu sa svojim nekim idejama da ih pokažu javno. Hteo bih da vam kažem da one slike koje nisu izabrane trebaju da poboljšaju svoj likovni jezik. A likovni jezik i likovni govor nose likovne elemente. Znači, s tim elementima kad baratate, kad naučite i shvatite kompoziciju, elemente koji se komponuju u kompoziciji, boju, oblik, valer, dubinu, svetlost, površinu koju rešavate. Znači, ne ići na neko dopadljivo, pa da komentarišete slika je lepa. Nema lepa. I ono ružno možda bude lepše od onog lepog. Meni se Pamela Anderson dopada strašno, ali ona je na papiru, fotografije. I čim zažmurite, nje nema. I ostarila. Ma i ostarila. Tako da, ali ja se sećam kakva je bila kad smo se videli prvi put. Bila je izuzetna. Tako da, sve ove kombinacije vaše su me ovde izuzetno iznenadile. Pogotovo što je koleginica rekla da je morala da stavi u 2 u 3 reda koliko je bilo slike. To mi se dopalo. I verujem da ćete imati još više i još više slika
i da ćete biti aktivniji, jer vidim da su ovo slike školovane. Vidim da su slike imale pravu osnovu sa koje može da se ide dalje. I to su vrednosti koje prevazilaze amaterizam, koji i danas to spominjamo, ali već vidim da to nije. Zato vam želim i dalje da radite uporno, da se pokazujete, znači ne da se sakrivate i da istrpite sve varijante kritika koje postoje, jer samo tako možete da idete dalje. Nema drugog nego javno pokazivanja, a to odmah trpi i svoju javnu kritiku. Zato vam čestitam i praznik i ovako lep doživljaj koji sam imao sa vama, a želim vam još više uspeha u sledećih godina. Hvala vam. Sad sam se setio, nisam imao ranije taj zadatak da pročitam slike koje su prošle. Ima 42 slike da su prošle. Od svih ovih 109 slika koji prošli su. Aleksandar Mudrinski, Ivana Nićin. Pročitajte broj, molim vas. Aha, broj 1. Aleksandra Mudrinski, broj 2 Ivana Nićin, 3 Rajko Stojnić, 4 Mira Jovanović, 5 Sabo Marko, 8 Jasmina Baroš, 9 Gordana Zaklan, 10 Šranc Edit, 12 Edit Perva, 17 Bežika Lenar, 18 Srbica Krstić, 19 Kula i Marija, 21 Ranko Vulin, 22 Radmila Đajić, 23 Mira Kukić, 25 Mirjana Pančić, 30 Dragana Ris, 33 Stanislava Boško, 36 Nada Julinac, 38 Miloš Runjo, 41 Zvonko Jelić, 49 Sečedi Ferenc, 50 Olo Katalin, 51 Tot Kaša Piroška, 56 Sep Lenart Eva, 58 Farkaš Čaba, 63 Kočiš Imre, 64 Nemet Maćaš, 65 Budar Markona, 67 Lauc Eržebet, 87 Tadija Marić, 89 Janko Paroškaj, 95 Vesna Marić, 96 Zorka Trčan, 97 Miljana Kuzmanović, 99 Milorad Pravuljac, 100 Milosav Pavlović, 101 Dušanka Cupać, 102 Violeta Klopan, 103 Miljana Adamov, 105 Miljana Radojčić i 108 Vujošević Snežan. Čestitam. Bilo je teško sve to izabrati. Hvala vam.